Haka North East Festival bala penlong daka Youth Affairs bat ke Sports Department jaka Sorkar Tripura bala sedang nadu ka arpu Rio Terik Urempang bala penha perdana menin ka arpu Khandai Terik Urempang ki nyau pun riungut ki samla ka jela ki ba lami na khatway teli ki district ki layo ban khur hadu nyau teli ki Buskit. Habakran syaka Don Bosco Media Network Television uba Bobby Walang uba day Youth Coordinator jangka jela badru uba yalam ki te ki samla sya Agartala ulayat hu baki samla ka jela Megalia kila yo ya kanam ladu haka rock band competition nang tai kila yo haka kerdan baar haka folk dance ka folk song ka one act play ka painting ka photography badru haka solo guitar competition. Utei urang ba ula ongru bakalong ka jing sarong bat ka jing kemen ka bakrau na ka benta ka jela ba hadu nyau teli ki Buskit baki samla kila wanra syaka jela bat ukubur baki samla ka jela ki dan shibun ki sap ki phong bat ka Sorkar kan yai kershan yaki kumban penken mau yaki nong pet jong ka DBMN TV kate ka Youth Festival kadai ka sien ka bah nyau baki Sorkar jong ki jela ha North East kila la ban penlong. Hakasngi penhap perda Menteri Rangba ke Jela Tripura Dr. Manik Saha Tingku Roy Menteri ke Youth Affairs bat ke Sports Department badru ubadai Menteri ke Social Welfare bat Social Education kilaya don rengkat lang. Lapan songshit ya kate kasngi da ka jingdon Ushan unong ruai bapau hari India. Agartala